nuaya poi khoi tu shremna dan then khatte lo soila IPC section zathum somruk pathum in asoyangin mi robo tu chu kumsari thleng tan tir theinin poisa choi tir bok turani IPC section zathum somruk pathum e in asoyangin kuddo tir tura no pangkum som paruk nuai lam le me cheno pangkum som pariat nuai lam robo tu chu kum som tan tir theini in poisa choi tir bok tur ani a robo tu hian no pangchu kuddo tir tuma atak sapeng ati chiat sak meiming ani chuan poi khoi tu chu dam chung tan tir tur ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somruk parukina soyangin pasal nei loi tir tum awanga meichia robo tu chu kumsom thleng tan tir theini in poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somruk paruk e in asoyangin meichano pang kumsom parian nuai lam minang nena mi pan meichia na thila in kom tura hruai chuak tu chu kumsom thleng tan tir theini in poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 2 in asoi angin human trafficking a in nam hloi chu shom taka kumsari atanga kumsom thleng lungin tan tir tur ni in poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 3 in asoi angin human trafficking a hian mi pakhat aya tam thonle songbol khoi an ni chuan poi khoi tu chu shom taka kumsom ai tlem lo lungin tan tir tur ni in dam chung tan tir thei ani boka poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 4 in asoyangin poi khoina tur tu hi kumtling lo ani chuan poi khoi tu chu hreom taka kumsom aya tlem lo tan tir tur ni in dam chung tan tir thei ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 5 in asoyangin atuar tu hi no pang kumtling lo pakhat aya tam an ni chuan poi khoi tu chu hreom taka kumsom pali aya tlem lo lungin tan tir tur ni in dam chung tan tir thei ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 6 in asoyangin kumtling lo laka human trafficking poi khoina awanga hremna pek to hremnon ngai an omani chuan poi khoi tu chu dam chung athi thlengin tan tir tur ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari subsection 7 in asoi angin sarkar hathoke mo police officer emo hetiang poi khoina in nam hnoi te chu dam chung thi thlengin tan tir tur ani a poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari a subsection 1 in asoi angin human trafficking tur tu kumting lo te chu hrengreng chung emo poi khoina tur tu an ni ti ring hlel chung emo a mi pat mei chen na lam sexual exploitation a mi in alo chorani chuan a chor tu chu hreom takin kumnga atanga kumsari lungin tan tir tur ni in poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari a subsection 2 in asoi angin human trafficking tur tu te chu hrengreng chung emo ring hlel chung emo a mi in mi pat mei chen na lam sexual exploitation a alo chor ani chuan a chor tu chu hreom takin kumthum atanga kumnga lungin tan tir tur ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari pakhatina soyangin chial hlole salatana mi leile shal thin te chu dam chung tan tir thei anni IPC section zathum somsari pahni in asoyangin no chi zuar tura no pangkum som parian hnuai lam hralle zuar tu chu kumsom thleng lungin tan tir thei ania poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari pathumin asoyangin no chi zuar tura no pangkum som parian hnuai lam leyemo mang emo tu chu kumsom thleng tan tir thei ni in poisa choi tir bok tur ani IPC section zathum somsari le pali in asoyangin andun angba ka hnathok tura midang norlui tu chu kumkhat thleng tan tiremo poisa choi tiremo apani emo a hremna pekop thei ani Immoral Traffic Prevention Act 1956 nuaya hremna then khatte lo soi chun zomila he dan hian no chi zorle akai hnoi dan bo chian chi sang sang te chu khapin chu tiang ti ching te chu lungin tan le poisa choi tir thei anni thu aron soya amai ro chu he dan ang hi chuan no chi zuar me chi ai chuan alo dor tu le no chi zor na konga lo pui bom tu te chu hremna pek anni zok ani kan hriat tur poi mo zualte section 3 subsection 1 in asoyangin no chi zuar manga sumla lut tu te hotel le pindan manchoya lo man tir tu te no chi zuar dor tu mi pa tele lo zon sak tu te chu voi khati suala kum ni ai tlem lo kum thum thleng tan tir le cheng sing khat thleng choi tir a hrem thei ania chu tiang thil ti sual non tu chu hreom taka kum thum ai tlem lo kum sari thleng tan tir thei ani a cheng noi ni thleng choi tir thei ani bok
section 3 subsection 2 na soyangin threng chunga mani in le lo no chi zorna man ruwa lo man tir tu chu voi khat poi khoina kumni thleng tan tir le poisa cheng sing ni thleng choi tir thei ania avoi ni nai ro chuan kum thum ai tlem lo shom taka lungin tan tir thei ni in kum nga thleng tan tir thei ani boka poisa choi tur ani bok section 4 subsection 1 in a soyangin no chi zuar sum tho chu aringa khosa emo no chi zorna atanga hlok na lo tel tu emo chu kumni thleng tan tir emo cheng sang khat choi tir emo apani emo a shem kop thei ania chu tianga no chi zuar chu kumtling lo ani ro chuan hlok na lo tel tu chu kum sari atanga kum som thleng tan tir thei ani thung section 5 in a soyangin mi tu po no chi zuar tura midangte hruelo tu chu kum thum atanga kum sari thleng tan tir thei ani a no chi zorna khura a hruelu na chuan ti luina amangani phei chuan kum som pali thleng tan tir thei ani tin no chi zuar tura a hruelu chu kum tling lo ani phei chuan thil sual ti tu chu dam chung tan tir thei ni in atlem bera kum sari tan tir tur ani section 7 in asoyangin sarkari na khapna hmuna emo biak in zirna in damdo in le he tiang lam chi vantlang mun poimo atanga te a meter zani huam chunga no chi zorna kalpui tu le an mani dor tu te chu thathum thleng tan tir thei ani a meichia chu kum tling lo ani ro chuan dor tu chu kum sari ai tlem lo tan tir tur ni in dam chung tan tir thei ani bok no chi zorna khura in nu lo hi mihring hmanga sum don na traffic in person ti ani a invo na mangte inbum na mangte tharum mangte thune na man kholo lui awangte ham than le lo man tok tar awangte a no chi zorna khura mi te lak lu thon hruai chhor te hi mihring hmanga sum don na ti hian a huam vekani chutianga poi khoi tu te chu voi khat poi khoi na hriom tak kum sari ai tlem lo lungin tan tir tur ania poi khoi hoi ni na phei chuan dam chung tan tir thei ani mihring hmanga sum don na hi mi in ti atum attempt ani chuan poi khoi na chu lati man chi lo po ni se ti anga ngai tur ni in achunga hremna kan an tar lan tak ang tho khan hremna pek tur an ni a poi khoi na pui bom tu a better po poi khoi tu ang chia hremna pek ve tur ani tulaya abikin aizol khopuya kholgal ti tongkam te alar le a tlerol le thalai college kallai te le zirlai rol te mi pat me chen lam hoi zonga humsual daina konga ke pen anom phonia hriatani hetiang po hi tuna kan soitak danin athunun le akhu khirte ania anmani lo puiboma customer lozon saktu te hotel taxi le lir theile kai noi sang sang in le lo man tir tu te tuna kan soida nang hian hremna peka thunun na anchunga lekko theini ti kan hriat apoimo tak zet ani mihring hmanga sumdo na hi ma sang atanga lovin tran to ani a bible po mihring in le le shal hi kan mu fo mai christiano pang thatak pakhat apa thu o em le pathiana arin na ngatla thin josepha chu a u nauten tangka som ni in sumdong ho hne na an shala ani chu shal chong zelina topa potifara hne na shal ania kha in shal na kha human trafficking kan ti zinga mi chu ani thil siam zong zong te chunga rorel tura pathian siam mishing te hi kan mishing puite vek chon diglo takin bungru angleka ngain inbum na le ti luina mangte in shal sumatan min mangta thina he thil hi kan dowa kan theina chin le phakang to ka ven le ti to pani theinan ke kan pen zela trul chu wangchon ke mani chau poni lovin kan chevela cheng kan u le naw le chung le khatte ngei po he poi khoina la ka hian kan him zo nge yem ti kan hria chiana trula hetiang kai noi poi khoina thleng nia kan hria chuan rang theyang perin police ne na kan report wat atul le ani ten Mizoram po district in anti human trafficking unit din ani to a hetiang lama harsat na minsut ken pui tur hian kan police te hian thei top chu anin huam hle ni ti kan hria ringa poimo hle mishing manga sumdong thin te kuta kan le taksa pathian siam lutak hi kan hlan phal tur ani lawa kan tharau chatuana thive to lo tur hi tharau manga sumdong thin sitana kuta kan hlan phal ngai tur ani heklo